haburijo ryo muri Sabraita twine kandi ubwo mukutu nimba ninja ninkugambira abikwatirine n'obukama bwa Ruhanga kandi kugira ngo base kongera kwetegereza no kubasa kutura amagara gawe. Nyusire ningamba ahanshongeje nkanya ndanjigarikemu enshonga y'obukama bwa Ruhanga. Obukama bwa Ruhanga niyongere Yesu yaburire. Yesu akaburira enjiri yemwe kandi akaburira enjiri y'obukama bwa Ruhanga. Yesu taraburire dini, Yesu taraburire ikintu cyone kindi, Yesu akaburira aha bukama bwa Ruhanga. Mwana enda kongera kwetegereza oshome Matayo ishura ya 4 umushororongo ogw17 mbwenu kanshomeho uhure Yesu ke natandika obutumwa bwe ukuyatandikire kandi icyabe nagambaho muri Matayo ishura ya 4 umushororongo ogw17 nahagera ngo kurugobwo Yesu yatandika kuburira nagira ati mwetise hakuba obukama bwo mu iguru bwirire hihi. So Bible eje itureba n'ekitabo ninga nengenderwaho ey'obukama bwa Ruhanga kandi nitukuba ntureba erizoba ebiragiro ya Ruhanga okutwine kubitamburiramu akwani bikuru munonga. Ruhanga kateka engenderwaho ya Bible kandi twine gitamburiramu. So aroho mushororongo guna nashoboriro nyendagarika gushoboreraho kake kandi gurume enshonga ishatu eziturabe turebe erizoba. Enshonga y'okubanza n'obutabanguko. Obutabanguko komwe eshongozo omwe munywani wanje omwami Julius Muhoza keshonga ekyeshongoro kigira ngu ensi kayaguma netabanguka hiyayika ebyayo hati byaguma rero babaye hire yo kugihereza ebyabo byaguma tibine bwegamo nogenda ureba omuntu nashekasheka ebyari kugamba nibikirashuka ari kunura konko mu mutima gwe wazayo ebi wakushangayo bikakutinisa tuhungira wa Yesu oguni wori kubasa mbwenu enseji kayaguma netabanguka. So ebiturabe turebe erizoba tukuba turebe ebintu bishatu ekyo kubanza n'obutabanguko munsi. Ekya kabiri obutabanguko obwo buretera ensi yona kuzama akavuyo kandi ekyo kiretana n'omwirima. Ebintu bishatu haza tugamba nsi yonka ntugamba na namagara gitu nk'abantu. Nobasa kuboryaho noreba ebintu byitakavuyo kiretakavuyo muriwe kandi ekyo kikuretera na nyensiya yawe noreba uri omwirima ndindindi. Haza ntuza kureba Bible negamba ki ahanshonga ejo. Nyenda munywani wanje riyo noreba ebi omanye ngo haro Ruhanga wakuhangire kandi ogwe Ruhanga takwenda ogume notura mu mbera eyokushanga uri mu katabanguko ningashi utari mu buteka kandi okahendera oringo ry'omwirima oyehwira amasiko. So twakuza mu Bible zitu omu kitabo kyo kutandika eshura n'eyokubanza kuruga mu mushororongo gw'okubanza okuhika aha mushororongo ogwa kashatu. Okutandika eshura y'okubanza omushororongo gw'okubanza okuhika aha mushororongo ogwa kashatu. Omu Bible y'orunyankore nahagera omu kutandika Ruhanga kahanga iguru n'ensi. Ensi ekaba etari mu buteka mwahura ekizibu ky'okubanza. So twareba omu kutandika Ruhanga kahanga iguru n'ensi. Munywani wanje Ruhanga niwe yakuhangire ebintu byona ebyokureba niwe yabihangire. Wano ndakugira ngu tiyo wayehangire wano tekateka ngu niyo wayehangire okamanyisho kyeri kurya aha mutwe okiriyo norondejo ansa nyenda nkumanyise ngu tiyo wayehangire. Ruhanga niwe twena niwe yatuhangire n'ebintu byona ebitukureba niwe yabihangire. So nk'okutwara omushororongo gw'okubanza omu Bible yagira ngu omu kutandika Ruhanga kahanga iguru n'ensi. Haza twaza kureba ebintu bishatu ebinandiyo nimbagambira ebinandiyo ninkugambira munywani wanje ahurikirize ari ya filime ejo noreba ebizibu bishatu ebyawe biri omunsi na hati ebiri omunsi nobaza kushanga biri n'omu magara gawe. Haza turebe oku wakubasa kubisingura.
ogwa kabiri ensi ekaba etari mu buteeka ngu ensi ei Ruhanga yahangire buri kimwe kirimu buri kimwe kiri yakihangire n'obubaasa obu yakitiiremu kwonka ngu ensi ekaba etari mu buteeka. Ekyo n'ekizibu ky'okubanza. Ekya kabiri kandi erimu busha, ng'ensi ekaba erimu busha. Ekyo nikyo kya kabiri. Omwirima gukaba gushwekire amaizi mingi kandi omwoyo wa Ruhanga akaba nagyendagyenda ahaiguru y'amaizi. Emishororo ng'egi yatugambira ngu ensi ekaba etari mu buteeka kandi ekaba erimu busha kandi eshwekirwe omwirima. So munywani wangye ariyo nareeba firimu egi ninyenda kukugambira ng'aka akavuyo ningashi obutaba mu buteeka nikibaasa kureetera amagara g'omuntu okunyangarara. Kushanga omuntu ori omu kavuyo nooreeba na nyensi tokugireeba, nookyera otambura oreeba ori omu bokisi. Hariho omuntu akanagira ngu ensi neebaasa kuba nk'ebokisi. Obumwe neeba nk'ebokisi waaba otamanyire omuringo ogu waakubaasa okutamburiramu omu nsi omu. So ekyokubanza ensi obutaba mu buteeka nikimanyisa ki? Tikikumanyisa ngu ebintu ebi Ruhanga yahangire bikaba bitariho omu nsi kwonka byona bikaba biriho kwonka bijagariire mbwenu byona bitari mu buteeka nk'oku mwahurira Baibuli yagamba. So niiwe oriyo nooreeba firimu egi noobaasa kushanga obubaasa bwona obu orikwetenga Ruhanga akabukuteekamu kwonka tiburi mu buteeka. Ekintu obutaba mu buteeka nikimanyisa ngu byona biriho kwonka bijabiriire mbwenu tibitereerize katukigambe batyo. Katureebe nk'ekyokureeberaho. Ninyenda oteeremu akashani oriyo nooza kurya kyamushana, haza ku waaba oriyo nooza kurya kyamushana baakureetera hariho eki ekipapura eki bakukoresa omu tooyi nibakyeta ekyokweboneza okw'omu kihiigo. Ku waaba oriyo n'okurya baakikureetera aha suwaani. Eki ekipapura tikikugira ngu tikiine mugasho, kiine omugasho kuriya omu kihiigo kwonka hati wakishanga aha suwaani obwe n'obutaba mu buteeka. Ekindi nitukorese nk'ekyokureeberaho kiiha. Ningashi teeramu akashani waakwata enkiito wagikora ki? Waakwata enkiito zaawe wazijwara omu ngaro omwe ah'okuzijwara omu bigyere obwe n'obutaba mu buteeka. So ensi ekaba etari mu buteeka kandi obutaba mu buteeka nikireeta obuzibu. Ekyo kireeta ekizibu ekindi ekya kabiri kandi ensi ekaba erimu busha. Ebintu byaba bitari mu buteeka munywani wangye ahurikiriize n'obu wakuba ori aho omu magara gaawe hariho embeera ezitari mu buteeka omu magara gaawe nizireetera amagara gaawe orabiire ori aho okahurira ori nka kwonka shana buri kimwe kanindeeba kiri nka busha, kanindeeba buri kimwe nikimbeera nka busha byona ebi nkukora tihiine eki nkureeba. So ebintu byaba bitari mu buteeka nk'oku twariho omu Baibuli ngu ensi Ruhanga ku yagihangiire ekaba etari mu buteeka, ekyo nikikureetera ebintu byona byaba nka busha. Okuba busha nimanyisa ki? Tikikumanyisa ngu nooba ori busha kwonka amagara gaawe noogareeba gari nka busha. Hariho omunyabwengye omwe akagira ngu hariho ekintu ekirikusinga okufa obusaasi. Mbwenu kushanga hiine ekintu ekikureeta obusaasi kusinga omuntu kufa kandi ekyo n'okutuura omu nsi omu otakumanya ekigyendererwa aha bwengye. Kushanga nooyimuka orya, onywa, otambura tokumanya aha bwengye ori omu nsi omu. Ekyo n'ekintu ky'akabi kahango munonga kandi nikitandika n'ebintu obutaba mu buteeka nk'oku twareeba ensi omu kutandika oku yaabiire eri. Otakareeba obumwe mu magara gaawe ebintu bitari mu buteeka noohurira mbwenu nooreeba ebintu byona bitari mu muringo ogu biine kuba nibitamburamu okateekateeka ngu niiwe waabanza n'ensi omu kutandika nikwe yaabiire eri. Ruhanga akagihanga buri kimwe kikaba kiriho efeeza n'ezaabu ebirungi byona kwonka ngu bikaba bitari mu buteeka. Ekyo kyareeta ekizibu kya kabiri kandi ensi ekaba erimu busha. Tikugira ngu ekaba erimu busha kwonka ahabw'okugira ngu ebintu bikaba bitari mu buteeka byareetera washanga ensi teine ekigyendererwa, teine mugasho. Kandi ekyo ebintu obutaba mu buteeka kubikureetaho ebintu byashusha nk'ebiri busha, oshanga abantu nibakwata amagara gaabo nibaganagiijura nk'agatiine mugasho. Ndiyo ningamba n'abantu b'emyaka yoona kwonka okusinga munonga
nyenda kugamba na n'eminyeto noshanga omunyeto ryaho nango kantandikire nk'aba bakweguza omushiki agenda azaha yeguza ngu ndiyo w'omutwaro nyowe ndiyo w'eshatu nyowe ndiyo w'etaano tikwenda kumanya oba nyihaye enjuku oba nyihaye endwara nyowe mbwenu oshanga omunyeta ryaho ebintu kubyaruga omu buteeka hati omunyeta yihaye agira ngu nyowe kangyende ekindatomere nikyekyo nyenda kugambira ngu tori busha amagara gawe tigabusha ngaha nanitwe twena abantu emyaka yoona nibasa kuba oriyo noreeba firimu ori omuzeeyi ori omukaikuru ori omushiki ori omukazi ninga shi okiri omwana ninga ori omunyeto ebintu byaba bitari mu buteeka nibireetera amagara kushanka gatiine kigyendeerwa okushanka tihiine muramwa ahabw'enki ori omunsi omu kandi ekyo kireetera washiisha amagara gaawe wacwekyereza amagara gaawe nka sigara nangwa omuntu omwe akagira ngu sigara ngu noriyo nosigara enyuma ebaara ngu bareze oriyo noshiisha so teramu akashana oriyo noreesa sigara kogyera Ruhanga akanayenda omu buteeka bweye ngu oreese akanaza nomwe omu kiyungu waaba noteeka omu kiyungu hiine akantu aku bakuteeka ahaiguru y'ibaati kugira ngu kashohoze omwika niiwe Ruhanga akanaza kukutaho aka akantu aha mutwe kugira ngu wareesa oreke kureetere omwika omu nyindo gushohoreze aheeru kwonka noreeba ebyo byona tibiri mu buteeka kandi hati bireetera omuntu okwecwekyereza hati ekyo n'ekizibu kihango munonga ekyakashatu kitureeta aha kizibu ekindi ekyakashatu omwirima worahurire ogwo omwirima titukumanyisa omwirima ogukwija nyekiro omwirima nikimanyisa obutamanya ekigyendererwa ahabw'enki ori omunsi omu ninga shi okushanga toineho oyorekyeriire kandi ekyo nikyo kizibu kikusingayo munonga sitaani eki eriyo neegyezaho kukora washanga abantu omu kyanga eki barimu boona tibiine ahi bariyo niborekyerera tihiine eki bariyo niborekyerera kuhikaho tihiine ninga shi iwe omu magara gaawe ku wakushanga ori aho noyebuuza amagara gaawe nagaki tihiine eki oyorekyeriire just ori aho kuba kweta abantu otambura ngu tuze kunu tugyendayo tuze kurozayo amagara gaawe tihiine ahi gegamiire tihiine eki amagara gaawe gorekyeriire oba ori omu kabi kahango munonga mbwenu ebyo nibyo ebintu bishatu ebiri omu nsi ekyokubanza ebintu obutaba mu buteeka ensi egi sitaani egiire omu nsi omu ekirungi neekyeta ekibi ekibi neekyeta ekirungi mbwenu oreeba ensi yoona ekushobera ebintu byona tibiri mu buteeka ire omuzaire niwe yaabire ahabura omwana hati omwana niwe akugambira omuzaire ekyokukora bitu omwana w'emyaka engahe emyaka 3 ngu nyowe egi emere tinkwenda kugirya omwana w'emyaka 3 ebintu ekyo nikikwereka ebintu byaba byaruga omu buteeka washanga omwana w'emyaka 13 yazaara omwana ekyo nikyoreka ngu hiine ebintu ebitabiire mu buteeka omwana w'emyaka 13 kuzaara omwana naaba yazaara omwana mutaahi we nikimanyisa ngu hariho obuteeka obu yaabire aine kurinda akahisya obwire obuhikire akashwera ninga akashwerwa then akazaara ogwo omwana konka wari omwana w'emyaka 13 nawe aine enda ariyo nakuzaara ondiijo emyaka 13 kimanyisa ngu hiine ebintu ebitari mu buteeka emijwarire obushambani bubiire obushambani amaka goona gariyo nigacwekyerera ahabw'ebintu obutaba mu buteeka Ruhanga hiine obuteeka buyatiireho kandi hiine okuyatiireho ebintu kutambura mbwenu ensi egi nitwenda kureeba by the way turiyo nitugamba ebi byona eki turiyo nitworekyerera niki turiyo nitugyezaho kureeba oku wakubaasa kutuura amagara g'obusinguzi omu nsi omu nobaasa kutuura amagara g'obusinguzi bata nikyo turiyo nitwenda kureeba erizooba ahakuba ensi egi ebintu bigyenzire nibishoba konka twareeta byatandika hati bikatandika nabura omu kubanza so twaza omu Biiburi ziitu nitwenda kureeba we Ruhanga embeera nk'egyo naagigambaho ki ninga nobaasa kuba ori aho nangwa ori haihi n'okwehwa amasiko noyecwera orubanja
nogira ngu nyowe mbwenu omunsi omu habw'enshindumu nooreba ebintu byona tebiri omu buteeka nooreba weena ori nko orimu busha otandikire n'okweyeta busha noora omuntu ari kutambura kugira ngu nyowe nkafa kare nyowe ninkuteera ndakwita tori busha ekyo kireeta ebintu obutaba mu buteeka amagara gawe gaine ekigyendererwa kwonka ekigyendererwa kyawe tikiri mu buteeka tori busha hariho omugasho ab'Enkiruhanga yakuhangire kwonka kugira ngu tori kuba kushanga nootakabiire mu buteeka ekyo kitandika kureetera wahurira nk'otari muringo ogu Ruhanga yakuhangire kandi nikwo kikuba kiri. Ekyakashatu omwirima. Bantu mwete hariho ekintu kibi nk'omwirima. Omwirima n'embeera aho kushanga tokumanya ekigyendererwa kyawe tiine ahu oyorekyeriire kandi ekyo nikyo kireeta akabi kahango omu nsi. Twaza omu Biiburi ziitu nitwenda kureeba iyo Biiburi neegamba kyanshonga nk'egyo. Katureebe omubazi ogw'embeera nk'egyo. Katureebe omubazi ogw'okubaasa kukoresa kugira ngu otakacwekyereza amagara gaawe. Korareebe abantu nibacwekyereza amagara gaabo okagira nyowe nyine omugasho tinkuza kucwekyereza gangye. So okutandika eshura y'okubanza omu mushorongo gwa kashatu hanu haagira ngu Ruhanga yaagira ati habeho omushana gwabaho. So embeera y'okusingura obutaba mu buteeka, ebintu obutaba mu buteeka, embeera y'okusingura, embeera y'okushanga ngu ebintu byona biri nk'ebiri busha, tihariho ifo na ruguru, abantu ensi yoona kushanga ngu tihariho ekigyendererwa, tihiine nyensya, abantu okwehwa amasiko. Ekikubaasa kusingura embeera nk'egyo nangwa nanye nikyo kyansingwize kikandeetera amasiko, nanye nikyo kyandeeta okugambira iwe oriyo nooreeba egi firimu kugira ngu waakubaasa kuba ori nka batyo noohurira omu magara gaawe hariho embeera ey'okureeba eri nk'etari mu buteeka. Noohurira omu magara gaawe hariho embeera nooba ori aho noohurira nk'ori busha, nooreeba ebintu byona biri nka busha, nooreeba nooshanga amagara gaawe tigiine mugasho. Erizo niyo tukwenda kuba nitugambaho kandi tureebe oku wakubaasa kusingura embeera egyo otakacwekyeriize amagara gaawe. Ninga hi waakubaasa kuba waahika okagarukira aho Mukama akahikiriza ekigyendererwa eki yakuhangire, okamanya ekigyendererwa habw'enki ori omu nsi omu kandi okatuura amagara againe ahi gorekyeriire. Biiburi yagamba omu mushorongo okutandika eshura y'okubanza ogwa kashatu, Ruhanga yaagira ati habeho omushana gwabaho. Ruhanga akagira ati habeho omushana gwabaho. So eki turiyo nitureeba omu mushororongo ogwe omuringo gw'okubaasa kusingura omwirima ningashi okushanga ori nk'otakwetegyereza ahu oyorekyeriire, amagara gaawe gari nk'agatiine muramu ahi goriyo nigorekyerera, n'okubaho kwa Ruhanga. Nitureeba ensi yoona ku yaaba eri omu mbeera nk'egyo, Biiburi yagira ngu Ruhanga yaagira ati mbwenu ndore Ruhanga yiija omu mbeera egyo. Ruhanga akiija omu nsi akayagihangire buri kimwe kirimu, buri kimwe tukugira ngu akakihanga obwo ayiija ngaha. Nambwenu washoma nk'omu Biiburi omu mushororongo ogw'ikumi-niina, Ruhanga ebintu byona akayabihangire just akagyenda nabita omu buteeka. Washoma nk'ogwo omushororongo ogwa kashatu, Ruhanga yaagira ati habeho omushana gwabaho, kandi omushororongo gw'ikumi-niina niturakaheza yagira Ruhanga yaagira ati habeho ebirikwaka omu mwanya n'omwiguru bitaanisize omushana na nyekiro kandi byaba nikwe byaba. So twaba nitureeba emishororongo egi byona Ruhanga akayabitiireho kwonka bikaba bitari omu buteeka. Kandi ogwo omushana ogu yagamba omu mushororongo gwa kashatu tugwo ebyo ebirikwaka omu mwanya omu mushororongo gw'ikumi-niina. So nitwenda kwetegyereza omushana ekigurikumanyisa. Hariho ekyeshongoro omu Banyankore tinkumanya warakihuriire nikigira ngu twara omushana omuri Afrika irokomaremu omwirima
tubagambire ku Yesu ari omujuni. Yes, twari omushana omu Africa. Abo bakaba bari ababuruzi b'enjiri bakwije omu kizinga kya Africa. Abantu tukaba turi omu mwirima, abantu bari omu kurogana, abantu bari omu kwikiriza baramya emiti, nibaramya amabaare, tutakumanya Ruhanga, tutakumanya mazima. Kandi nambwenu hatiyo ebintu bihindukire. Africa nitwe twine kutwara omushana. Buraya nitwe twine kutwara omushana. Bungereza nitwe twine kutwara omushana. Bitu ogwo omushana niguha. Turiyo nitureba ku bakwasa kusingura embera y'obutaba mu buteeka, embera y'okushanga ebintu byona biri nkabusha, embera y'okushanga ori omu mwirima, noshanga otiine hoyorekyerere kwiguru okaranzya amaisho, noreeba amagara gawe gari nkagatiine nyensya ifo na ruguru. Hati embera nk'egyo okagisingura ota. Haza kikureeta embera nk'egyo n'obutamanya. Kandi omushoro gwashatu Ruhanga yagira ngu reka habeho omushana. Reka habeho omushana. Omushana nigujwekera okumanya. Ninga hariho ebyo oine kumanya ebyakuhwera okuteeka amagara gawe omu buteeka. Hariho ebintu ebyo oine kumanya ebikubaasa kukureetera okuteeka amagara gawe omu buteeka. Wowe otakabimanyire nikikubeera ekizibu. So Ruhanga kiyareebera embeera yoona eri batyo ngu Ruhanga. So number one, okusingura embeera ekyokubanza noine kuba okumanya Ruhanga. Okumanya Ruhanga. Ruhanga noha, Ruhanga nayenda ki. So oketegereza Ruhanga no. Okubaho kwa Ruhanga. Kandi ekyakabiri nitureba Ruhanga we n'okumanya bata. Hariho ebyo oine kumanya kandi ebyo oine kumanya nibiha akatuha ekigambo kye. Nambwenu washoma mu kitabo kya Yohana eshura y'okubanza omushoro gw'okubanza naho hashoborere kutandika eshura y'okubanza ogw'okubanza nagira ngu bwa mbere na mbere hakaba hariho kigambo. Kigambo akaba atuura na Ruhanga kandi kigambo akaba ari Ruhanga. Nangwa wagumizamu byona ebiri omu nsi niwe yabihangire kandi tiine ekyahangiire n'ekyatarahangire. Amagara gakagari omu ruwe kandi amagara gahinduka omushana gw'ensi. So waguza omu mushoro gw'ikumi nahagira ngu kigambo yajwara omubiri yiija omuri itwe abaye bariho bamureeba. Ogw'ikumi na gumwe nangwa akiija omu beeye Abayudaaya mara ekigambo ogwe ni Yesu. Yesu akaba ari ebiteekateeko bya Ruhanga. Ebyona ebi twine kumanya aha Ruhanga niwe ogwe Yesu. Yesu niwe kigambo. So embeera nk'egyo noogisingura ota. Hiine eki oine kumanya kandi oine kumanya Yesu. Oine kumanya Yesu. Hakuba Biblia yatugira ngu Ruhanga yagira ati habeho omushana, omushana gwabaho. So embeera erikubaasa kusingura amagara g'ebintu ebitari mu buteeka n'okumanya omushana. Okumanya omushana. Okumanya omushana, maka okumanya omushana, omanya ngu eki kiine kutwazibwa bati, kiri kiine kutwazibwa batyo. Waza omu Biblia omushana, omanya ngu omushaija oine kugira omukazi omwe, omukazi ogira omushaija omwe. Mpaka otaanisibwe rufu. Ogwe nigwo omushana. Omanya hariho emijwarire y'omushaija, hariho emijwarire y'omukazi. Ogwe nigwo omushana. Oyetegyereza, omanya ebintu oku bikutwazibwa. Kwonka hati Sitaani enda ehindure ekibi ekyete ekirungi, ekirungi ekyete ekibi, habeho akavuyo. Mbwenu akavuyo akari omu nsi omu. Yesu okushaba ni kirungi, kwonka hariho akavuyo akatararemerezibwe okushaba kureka twine kugaruka tuteeka ebintu omu buteeka bwabyo. Kandi hariho engenderwaho ei Ruhanga yatuhiire niyo Bibuli. Bibuli nk'oku naatandikire nimbagambira ati kitabo ky'ediini. Bibuli n'engenderwaho y'obukama bwa Ruhanga. Ruhanga n'omugabe nategeka iguru nategeka ihanga mbaryeta iguru kandi eri ihanga n'obukama kandi obukama bwe akabuteeraho engenderwaho ye. Waheza kumwikiriza nka Mukama kandi omugira amagara gawe oba waaza omu bukama obwe, okitaaha omu bukama obwe, hati otandika kutamburira aha mitendera yeye. Kwonka kitari ekyo bwe ebintu obutaba mu buteeka omu nsi omu nikwe biri. Yohana y'okubanza eshura ya 2:15 Bibuli negira ngu mutarikunda ensi n'ebigirimu ahakuba byona ebiri omu nsi n'okurigira kw'amaisho. Manya ebintu ebitari mu buteeka n'okurigira kubi.
ezo za firimu ezimuturana mureba ngu nankaye ngo omushaija yayaza akaduuka kugura enyanya ngu neiba ija yabyama n'omukazi w'abandi hati ogwo nawe yahika kuri ow'eduuka yawe yagira owa side yagira ow'omukazi ondiijo mbwenu ebyo byona n'obutaba mu buteeka ensi egi nibyo tukureeba kandi bireetera amagara washusha ngu tihaine ahi gworekyeriire ebintu byona byashusha nk'ebiri busha kwonka tukwe ebintu biri twine kugarraho ebintu omu buteeka bwabyo kandi ekikureetera ebintu byagaruka omu buteeka n'okutereeza ebintu oku byine kutwazibwa kugyendera aha ngenderwaho ya Ruhanga okumanya amazima. Yohana eshuura ya 8:3 Yesu akagambira abeegi be nk'omuruguma omu kigambo kyangye twatandikira 3:1 nibwo muriba abeegi bangye buzima kandi muryamanya amazima kandi amazima garyabahindura ab'obusingye. So eki turiyo nitureeba aha ebi by'okuteekateeka nimpurira ninyenda enseebe gye nimpurira ninyetenga ebintu bitereere ngaaha ebiteekateeko byawe ebiteekateeko byangye tibyo birahindura ensi. Ekigambo kya Ruhanga engenderwaho ya Ruhanga niyo erikubaasa kureetaho entandikwa niyo erikuteeka ebintu omu buteeka bwabyo. Ekyo kitureeta aha nshonga eya kashatu. Ruhanga akateekaho amateeka oyireho amateeka agu yabirateerireho Abaisirairi kugira ngu manya oku baraba nibeetwaza omu hekaru oku baraba nibakoraki hariho amateeka ningashi engenderwaho kuruga omu kutandika kw'ensi ezi yatiireho na n'omu Baibuli zirimu hati nka engenderwaho ya rukundo engenderwaho hariho amateeka agu yagyenzire naatamu oku ebintu byine kutwazibwa hati nk'enshonga y'obushwere akateekaho iteeka ngu omushaija omwe omukazi omwe omu maisho ga Ruhanga abo Ruhanga agiisire atarigire wabataanisa okutandika eshuura ya 2:24 egyo n'engenderwaho akagiheza. Hati ebintu byona ebikuhakanisa egyo engenderwaho nibyo ebintu ebitari mu buteeka ebiturikureeba omu nsi omu. So kutokugyendera aha ngenderwaho ezo tukazikuratira nk'oku ziri tukakora waba wajunirwe ori omu bukama bwa Ruhanga ukagyendera aha ngenderwaho ezo nk'oku ziri nikireetera omu mutima gwawe nagamba omutima tinkukwata aha kifuba kuba ekifuba omutima oguriya nigusindika eshagama n'ogw'omubiri hariho omutima ogw'omu biteekateeko aho obiika ebyoreeba ebyohurira ebyoteekateekaho aho ogira enkiiko omu mutima gwawe okeebuuza okagira nkora eki ninga ntakora kiri mbwenu kugyendera aha ngenderwaho za Ruhanga iwe wajunirwe wiikirize Yesu okagyendera aha ngenderwaho ze nikikureetera omu mutima gwawe ningashi omu biteekateeko byawe wagira obuteeka naho orikumanya ngu eki n'eki kiri nikiri. Katurebe nk'omu mushororongo gwa 4 okutandika eshuura y'okubanza omushororongo gwa 4 nahagira okutandika eshuura y'okubanza omushororongo gwa Ruhanga yareeba omushana guri murungi yataanisa omushana n'omwirima. Ruhanga ku yaherize yahanga omushana yareeba n'omurungi yagutaanisa n'omwirima. So kokuheza kumanya omushana ogwe kandi nikwo twareeba okushoborokerwa ebintu oku byine kutwazibwa okwikiriza Yesu hati ohika omu mutima gwawe omanya ngu ogu n'omushana ogu n'omwirima ogu n'omushana ogu n'omwirima. So ogira ngu ekitari mu muhanda ogwa Ruhanga tinkugira nakyo eki n'eki. So Sitaani eriyo neegyezaho kuhindura enshonga egyo nende ekwata ekibi ekyete ekirungi ekirungi ekyete ekibi kwonka kokuheza kushoborokerwa okwikiriza Yesu okuba niwe ngenderwaho yiitu ekigambo kya Ruhanga niyo ngenderwaho yiitu akatuteeramu ebiragiro omu Baibuli ebikutwera kumanya ebintu oku byine kutwazibwa. So kokukora ekyo kokugyenda aha ngenderwaho ezo bireeta obusinguzi okutamburira omu businguzi. Ekizibu ekitwine omu nsi omu hati n'okushanga habiireho okushanga nikigumira omuntu kumanya ogu n'omushana ogu n'omwirima. Hati
noshanga atembere yo kugira ngo ninza kugenda omu rwabaziyo mbwenu hariho egyembere aho kushanga tibukiri mwebaziyo kandi tuburi ihangwe mbwenu embere ryaho ningashi katukoresa erangi hariho erangi erikwera hariho erangi erikwiragura then hariho erangi ko kuzijwanzya oshanga tekwera tekwiragura eri ahagati aho hati enseegi habireho embera y'okushanga hariho kuba hagati aho hakiriho kushanga ngu aga nigo mazima aga tigo mazima haza egyo n'enkora ya sitaani okureetera twena kucwekyerera washanga amagara gawe tihiine ekyoyemererireho okamanya ngu aga nigo mazima noba ori omu kabi kahango ningashi okashanga ekirikubaasa kuteekaho entaaniso ngaga n'amazima aga timazima. Egyo n'enshonga nkuru munonga. Tihiine ihanga erikubaasa kuba ririho ritiine biragiro. So nitukira kuhurira nitujunwa ahabw'embabazi ebiragiro bikaturema ruha Yesu yabitukuumira mbwenu ahabw'okugira ngu ebiragiro bikaba bituremire titukubaasa kubikuuma Yesu ku yabikuumire mbwenu wikiriza Yesu notariza mu Gehenna ego. By the way, ningashi kubaasa kuba ori aho tokikirize Yesu noteekateeka ebiragiro nobibaasa omu maani gawe toribibaasa kandi iwe tohikiririgana zindi kandi ekyo nikyetegyerezibwa tokubaasa kuhikiriza ebiragiro byona omu maani gawe ahakuba iwe oine ekizibu tiiwe wenka twena tukazaarwa twine ekizibu ky'obugomi ekitwihire aha rushwenkuru rwitu Adamu owagomire Ruhanga ekyo n'ekibi ky'obuzaarirano haza ekyo ekibi nikyo kyareesire Yesu ngu akishashurire ahakuba Ruhanga akakiteeriireho orubanja ng'ebihembo by'ekibi n'okufa okutaana na Ruhanga kuza omu Gehenna Yesu oro orubanja yaija yarushashura. Hati ndiyo ningamba ahari iwe kubakubaasa kuba otakakimanya ngu Yesu akakushashurira ibanja obeire noogyezaho kuryeshashurira omu maani gawe obeire otakikiriza Yesu kuba mukama w'amagara gawe obeire iwe wenyine niiwe obeire ori mukama w'amagara gawe obeire oriyo noogira ngu nooyetegyeka oriyo nooza omu Gehenna wowe otakikiriza Yesu. Na mbwenu waaba kamanze ngambe aha nshonga egi ahakuba ninkuru enshonga y'engiri ey'okujunwa kubakubaasa kuba ori aho nooyeikiririzamu nooyesiga ngu iwe omu maani gawe noobaasa kwetwara omu iguru nookuuma ebiragiro iwe ohikiriire toine kamogo k'okushobya oyetiisa okwetiisa kwawe nikwo oyesigire. Okwetiisa nikirungi na n'ebirungi by'okukora n'ebirungi kwonka ogaruka oshobya mbwenu ekyo kyoreka ngu iwe omu maani gawe tokubaasa kwihaho orubanja oine kwikiriza Yesu abe niwe yakwihaho orubanja niwe yashashurire ebihembo by'ekibi n'okufa yaija yashashurira ekibi ekyo aha musharaba bamubamba ekigambo okufa nikimanyisa okutaana twena tukaba tuzairwe tutaanire na Ruhanga tukwerekyerera Gehenna hatiine akubaasa kuhika aha rurengo rw'okuhikiirira oruhanga rukwenda we wenyine Ruhanga yajwara omubiri wakahikiriire orurengo yarwehikiririza aha musharaba ekibi yakishashurira yagira ngu kyahwa. So ningamba na niiwe wowe otakikiriza Yesu mwikirize niwe wenka owabiire atiine ekibi niwe wenka otiine ekibi iwe ori omusiisi reka kweyikiririzamu. Ekyakabiri yikiriza omu ki yakukoriire aha musharaba. Ebi turiyo nitugambaho ndiyo nimbigamba kugira ngu wakubaasa kuba ori otakikiriza Yesu amagara gawe obe nooreega gatari mu buteeka magabe gatari mu buteeka ahabw'okugira ngu Ruhanga akohereza Yesu kugira ngu abe niwe yakugarukanisa na Ruhanga kwonka iwe noyenda kwegarukanisa na Ruhanga iwe noyenda kwehisyayo wa Ruhanga omu maani gawe kandi wa Ruhanga Yohana 3:16 Ruhanga naagira ngu batyo nikwo Ruhanga yakunzire ati ensi akahayo omwana weye niwe yahiireyo kandi yahayo omwana weye omwe nyamunyegyere niwe Yesu ng'omuntu weena oryikiriza Yesu atariza mu Gehenna ningashi atarikwerekyerera kureka atungye amagara agataho manya obwe nabwe n'obuteeka Ruhanga akataho obuteeka bw'okubaasa kumuhika kandi obu obuteeka akabuteekaho kurabira omu mwana we yamanya ngu itwe tukubaasa kwehisyayo weye yayohereza omwana we yashashurira ekibi aha musharaba ekibi kyona yakishashurira mbwenu nikwo kumwikiriza ihwaho orubanja. Hati wowe otakikiriza Yesu noyenda kuza omu buteeka na Ruhanga
rekeraho kweyikiriza muninga kutekateka ngo nokwejuna yikiriza muri Yesu niwe wenka wabatine kibi reka kwikiriza mu musisi mutahi wawe yikiriza muri Yesu niwe wenka wabatine kibi reka kwikiriza mu byo gukora nukore birunjo garukoshobya ugeza horemwa Yesu wenka niwe yakumere biragiro byo natashobizo banwe wayisiga kandi banwe wateka mu bwesije bwawe Yesu amusharaba akashashurire bibyo nebyo rakozire ebyenyuma hati na nyensya yabishashura byona mukono gumwe yaheza mbweni yesiga iki yakukorire reka ko yesiga so ebyo byambizarya muntu we nakuwa kuburiyaho uwotakikiriza Yesu amagaragaho nkimanyisa niwe gagataro mbuteka ubuteka no bugaraka mu wikiriza Yesu akaba mukama w'amagaragaho akakugarakanisha na ruhanga akakuhamagara gataho ukashanga toriza mu gihena abo kujya wazombuteka burhanga yatireho ngo ugarakane nawe kurabira umwana wa Yesu Kristo umura Adamu ikibi kikakutanisa na ruhanga kandi toryegarra ruhanga umuryiwe nkiwe ningo muntu wakomocho muri Adamu na Eva konko muri Yesu no basagarakana na ruhanga kurabira umukwesiga iki yakukorire kushashurire bibyawe kandi akahame ningo buhamizonga kashashurire bibyawe neshagame yasesere teko bwese je bomushagama Yesu hati kangambe na naba bayikiriza Yesu ukikiriza Yesu niwe mukama w'amagaragawe hati niwe ndiyo ningamba niwe hati ninga niyo waheza kumwikiriza ko kweza kwikiriza Yesu tichikumanyisa ngo hati Yesu byashashwire toriza mugehena oyina magaragata waho ngo hati ugendo turo ko rukwenda nga hari hihanga ertine ngenderwa ndio inturo mu Uganda ndio wiguru konkara hanga kanto mu Uganda nko kuturo mu mubiri kandi na nihangere rya Uganda riye nengenderwa tine mwanya gutine ngenderwa iwe ebintu byona kugenda byo misho ine ko yengenderwa obane kanisa obane ishomero obane government obane chi nambwe not government yiguru engenderwaho yayo ni Bible so engenderwaho niyeretere bintu kutambura mbuteka kandi bikabaje hariho inshonga bwencu umukitabo cyefu mu ishoro yo kubanza umushoro ngo gwamushanjo ntajara ngo okutina mukama niyo ntandikiro yo kumanya na n'ubwenge konka bashema bagaya ubwenge bwa ruhanga na no kuhaburato so ko kwikiriza Yesu waba umwana wa ruhanga kandi ukenda kuturiwe nkoko kweyendera no watanka kutura nko mushema akuba tine ihanga ruhanga yatirewe tine ngenderwaho ingenderwaho zikatebwaho ruhanga kandi washanga eberagiro ebyengendero ya ruhanga biri kuhendwa noshanga uriyo no yorekerera umukizo bucyango we ruhanga ebiragiro biyaga bitaho tukugira ngo wabihenda ngo naza kwija rukuhiga byo byonka birumu akakwakuruzo byo byonka nibyo bikuhenda waheza kubihenda ati ngeminyeto ruhanga naja ngo utarishambana simple cyangwa ngo utarishambana rinda gumusiriza waba no hurana ndako ukwegita no mukazi nore imyaka ishikire genda tasya giro shwere ugiro mukazi mugitwe ije niyo ngendero ya ruhanga ishikire kandi buri kimwe kinde kiturukwetenga akakiteraho engendero okuba kubasa kukifuna umuringo gushikire abwenchi ruhanga yatire ibiragiro nibiretera kukuma ebintu byino mugasho nibiretera amahanga kwemerera biretera abantu abaturine okugira okubikirizana nuko baturana hamwe abantu binje mugenda mugura amatakora yeburiza bwenchi no mugita chairman mukoro bhandi ichandiko batekamo na stamp niyo nshonga nkejo hati turukwiro kuhendera hari ikigambe mbabazi abantu binji bakwasire mbabazi bazihindura umuringo ogwo kugomera mukama na munongima waba wajunurwe
oshanga embabazi za Ruhanga nozikoresa nk'omuringo gw'okukora ebyokweyendera. Tindiza mu Gehenna mbwenu ninza kukora ekinkwenda kyona nyowiga Gehenna tindiri batayo. Ego nobaasa obutaza mu Gehenna. Washoma omu kitabo ky'Abakorinso b'okubanza eshura ya 5 Pawulo akanahandikira ekanisa ya Korinso. Haza egi ekanisa ya Korinso ekaine ebizibu byingi, harimu ebizibu byingi omu kanisa egyo nangwa yija ekanisa egyo ey'Abakorinso hazamu ekizibu ky'obushambani bwarenga nangwa hakahika obwire omwe omu b'ekanisa egyo omusigazi yashambana na mukiishe. Hati Pawulo kiyabera ari okwo entumwa Pawulo yahurira amakuru ago yahandiika omu kitabo kya Korinso eshura ya 5 ng'omuntu ogwe bamukwate bamwiha omu kanisa agyende okwo munsi acwekyerezibwe kwonka aha kiro kya muheru omwoyo weye ningashi amagara geye ari aza omw'iguru. Kwonka hariho ekigambo okucwekyerezibwa mbwenu ekyo nikimanyisa ki omu mubiri ningashi embabazi za Ruhanga ezakutugirira takuzigira ngu ninkomuringo gw'okuza kukora ebihagaro hati obu ntariza mu Gehenna hati ebyangye biteriire nenda ningyenda ninkora ekinkwendera. Embabazi za Ruhanga n'omuringo ningashi katukishoborere omuntu waaba oine omushango waza omu kooti omuramuzi yaaba aine kusharura ogw'okufa yakugira ngu omwana we, mushaija we, mukazi we nakuha omurundi gwa muheru ntarigaruka kukureebaho omwishengyerere bakureesere ahabw'enshonga egi. Ezo n'embabazi. Katugire woshemereire kuhanukwa omuramuzi yagira ngu nakusaasiriire okogyende. Ekyakuba ariyo namanyisa ngu gyenda otagaruka kushiisha, otagaruka kukora ekikoroberwa ekyo ekyobiire okozire. So obutetegereza ekigambo embabazi nikireetera obumwe okuzikwatiijaga. Embabazi naho okushanga waheebwa omugisha gwa kabiri obiire oine ekizibu oshemereire orubanja barukwihaho bakuha omugisha gwa kabiri ngu hati otakagaruka omu byebyo obiire wakozire ki warugiremu. Tikikumanyisa ngu kakire ngu wakora nk'enshobi ngu nowe okujunwa kwawe nikwakwarugaho ngu n'okuza omu Gehenna ngaha. Kwonka eki turikumanyisa amahanga goona gombekirwe aha biragiro na Biburi engendererwa za Ruhanga harimu ebiragiro. Amakanisa mingi gakoriise eki ekintu ky'embabazi. Embabazi ngu hati zikiihaho ebiragiro ngaha Yesu akagira ngu tindiizire kwihaho ebiragiro kureka nkija kubihikiriza. Kogire Yesu na n'embabazi zeye ezi yabiire areesire akayizire kwihaho ebiragiro akanakugira ngu nkija kwihaho ebiragiro nambwenu tibikiine mugasho hati nambwenu mugyende mushiishe oku mukwenda ngaha akagira ngu tindiizire kwihaho ebiragiro nkija kubihikiriza. Nangwa Biburi egaruka harimu omushororongo ogundi omuri Matayo 5 waaba noohendera ekishoro egyo Yesu akagira ngu okuhikirira kwanyu kukuruba kutarengire okuhikirira kw'abafandiiki n'Abafarisaayo timuritambukama bwa Ruhanga. Bitu katushomeyo Matayo eshura ya 5. Matayo eshura ya 5. Matayo 5 Matayo 5 twatandikira aha 17 nihagira mutateekateeka ngu nkija kwihaho ebiragiro n'eby'Abanabi tindizire kubiihaho kureka kubihikiriza. Ego n'amazima Yesu niwewe nko wabihikirize byona. Nikyo kureeba noine kumwesiga wotakamwesigire omwikirize nka Mukama kandi omujuni w'amagara gaawe ahakuba tokubaasa kwejuna tokubaasa kweyihaho orubanja. Ahakuba atarize kwihaho ebiragiro niwewe nko wabihikirize. Kwonka kuwaheza kumwikiriza waheza kumwikiriza nga akakuuma ebiragiro yakakujuna akahikiriza ebiragiro yakujuna. Hati gumuhurira ogwa 18 buzimazima nimbagambira nti iguru n'ensi okwisyo bibirihwaho ebiragiro tibirihwaho. Mwahurira Yesu ariyo nagira ngu ebiragiro ngu byo tibirihwaho. Tihaine ihanga ery'okushanga ryaho ngu tiryine
ngenderwaho tiryine ebiragiro. Ebiragiro biriho kukuuma oburungi n'engenderwaho n'ebintu kuguma omu buteeka. So waba ori okwo wikirize Yesu kandi buzima noyenda kutamburira omu businguzi n'obushongokye, oine okukora ki? Okworobera ebiragiro bya Ruhanga. Akakuha omugisha gwa kabiri, yakwihaho orubanja, yakufeera kugira ngu hati otuure amagara g'okumuhiisa ekitiinisa. Nikyo Biburi yagira ebiragiro tibirihwaho n'obu yakuba enyuguti emwe nari akatonyezo kamwe okuhisa byona obu birihikirizibwa. Twareeba ogwa 19 nigwo mukuru ogu nanyenda tureebe. Omuntu weena orihenda, muhurire, omuntu weena orihenda ekiragiro kimwe ahari ebi n'obu kyakuba kiri kikye okukira ebindi byona, akakyegyesa abantu atyo, ari ayetwa muto omu bukama bw'omwiguru. Ng'omuntu arihenda ekiragiro kyona, akakyegyesa abantu atyo, ari ayetwa muto omu bukama bw'omwiguru. Meaning, ningashi ekyo nikimanyisa ki? Omuntu arikwemerera akagira nambwenu washoma Matayo 2:3, Yesu akanashoborera aha banyadiini bamwe yagira ngu bo nibagira ngu mukore nk'oku ebitukugamba mutakora ebiturikukora, mukore nk'ebinkugamba mutakora ebinkukora. Yesu yagira ngu omuntu akugambe arikutwaza batyo ngu naaba ari mukye omu bukama bwa Ruhanga. Kwonka muhurire, kwonka oribikwata akabyegyesa, ogwo ari ayetwa mukuru omu bukama bw'omwiguru. Ngu hariho kukwata ebiragiro, ojunurwe ebiragiro bya Ruhanga nobitamburiramu, nomanya ngu nizo ngendererwa za Ruhanga, okwo ebintu bikubaasa kuba biri omu buteeka, ngaho nooba ori mukuru omu bukama bw'omwiguru. Omunyabwengye omwe akagira ngu kinkuhurira nyijuka, kinkureeba kinkuhurira nyijuka, kinkureeba kinkuhurira mbiteekateekaho, kinkureeba nyijuka, konka kinkuta omu nkora nyetegyereza. So enjiri yenyine nikyo kureeba Biburi yagira aha ngu abakuburira ekigambo kya Ruhanga bakukita omu nkora engenderero ya Ruhanga, batagamba kyonka konka bakuta n'omu nkora, ngu ogwo niwe omuntu arikuba ari mukuru omu bukama bwa Ruhanga. Ogwa 20, ahakuba nimbagambira nti okuhikirira kwanyu kukuruba kutakizire okuhikirira kw'abahandiki n'Abafarisayo, tumuritaaha mu bukama bwa Ruhanga, mu bukama bw'omwiguru nakakye. Nitureeba omushororongo ogu Ruhanga ariyo nagira ngu hariho obwire ahi bukuhika okuhikirira kwawe okashanga kwine kurenga okw'abahandiki n'Abafarisayo. Mbwenu ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa nk'okuba ori omu bukama bwa Ruhanga n'obu oine kurenzya naburi obu wabiire otakajunirwe, obu wabiire noogyezaho kukuuma ebiragiro omu maani gaawe, nkati Yesu yakwihaho orubanja, yakuha omwoyo we orikwera, yahandiika ebiragiro omu mutima gwawe, hati akubaasa okukora okukunda kwe, okarenzya n'ahi wabiire otakubaasize. So turiyo nitureeba kandi turiyo nitwirira okuhendera, tihaine eki wayega, konka egi n'omuringo ogu wakubaasa kutamburira omu businguzi. Tiyo wenkana nanye, Ruhanga ebintu akabikora gye, nangwa noobaasa kumanya waaba n'okuba omusinguzi ninga n'okuba gye ninga wootarabe gye. Egi edakiika egi noobaasa okwepimapima emyaka 10 erikwija, eka yawe eba neekucwekyerera ninga yeetaracwekyerera, amagara gawe waaba n'okuba ori gye ninga woorikuba otari gye. Ahabw'enki Ruhanga akataho engenderwaho ezikureetera ebintu kwanguha. Hariho ebintu kwanguha, nk'oku twatandika nitureeba ngu ensi ekaba etari mu buteeka. Tihariho ekintu kibi nk'okushanga ebintu bitari mu buteeka, kandi ensi egi ni kweri. Kandi hariho amagara ganguhi kushanga nootamburira omu bintu, nootamburira omu buteeka.
uri aho oshemereire kuba ori nogamba eki oshemereire kugamba nomanya oku oine kutwariza na mutahi waawe ogu ni murumuna wangye nyine kumukunda ogu ni munywani wangye nyine kumutwariza gye tinyine kuryangatanisa eki ninga nakiri mbwenu ogwo omuringo ebi tubigamba hari abari omu bukama bwa Ruhanga abikiriize Yesu kugira ngu tubaase kutamburira omu businguzi obu. Omu kitabo kya Yoshua eshuura y'okubanza omushororongo n'ogwa 8 Musa akagambira Yoshua yagira ati eki ekigambo ky'ebiragiro kitarikuruga omu kanwa ogume okiteekateeka onye-omushana na nyekiro obone kwecumitiriza okukora byona ebihandiikirwe omu Biburi. Manya Biburi niyo ariyo nagambaho, nikyo kitabo ky'ebiragiro ngobwe nibwe oribasikirwa aho oriza yoona. Mbwenu Ruhanga akateekaho omuringo ogw'okubasikirwa ogw'ebintu kutambura gye ebintu kuba omu buteeka. Mbwenu enshonga egyo yoona ei turiyo nitugambaho ekanisa abikiriize Yesu kitagaruka kukoresa embabazi nk'omuringo gw'okukora ebihagaro. Ebihagaro birengize kandi ninyenda kugambira watwaza batyo ekyokubanza toriheebwa bihembo omu iguru. Nambwenu hariho ebirunga 5 oku wakubaasa kuba otakubimanya. Hariho ekirunga ekitaragarizibwa ninga ekitakusiisikara ekiryaheebwa abo omu mibiri yaabo abayeyangiise kwejwanzya omu mabara g'ensi. Ekyo nakyo n'ekirunga kiriyo. So wajunwa okagaruka omu by'ensi torifuna kirunga. Ukashanga niwe onywera amaarwa omu kipa ya Rwenzori, niwe otwara obushiki bw'abandi omu marogi naki nk'ebyo, niwe then ukashanga wajumisa izina rya Ruhanga. Ekyo nikireeta izina rya Ruhanga okucumba mbwenu okugaywa kandi noferwa ebihembo omu iguru. Hariho ekirunga ekindi, ekirunga ky'okushemererwa aba baaburiire engiri omwe okushanga iwe nanye nobaasa kuba turi aho noshanga amagara gaawe n'ori omu bitakwatiriine ori omu rugambo siibaho gamba oruzunzyo orwiha kuriya orutwara kuriya orutembya hari orushuumya hari nobwe oba nozunzya ekigambo kya Ruhanga. Mananye ekyandeeta aha tikuzunzya orugambo niija kuzunzya ekigambo engenderwaho. Biburi Yesu niwe yatiirweho kutugambira ebintu oku byine kuza omu buteeka. Ebintu kubikuheza kuza omu buteeka hata oshanga omuntu watandika kumanya kwota rubusha hakwati wamanya ekigenderwa kyawe hata ekyo kiyaho omwirima kushanga tokumanya aho oyorekeriire tokumanya habw'enki ori omu nsi tokumanya hata ekyo nikyo kikubaasa kusingura omwirima gukarugaho. So okworobera Ruhanga nikituhamiza ngu nikikuhamiza ngu amagara gawe gakutamburira omu buteeka kandi ebintu nibiza kuba biri nk'oku yakuhangire kuba ori. Omushororongo ogwa Zaaburi 119 omushororongo ogw'15 nihagira Dawudi akagira ngu ekigambo kyawe niyo tabaaza emurikire ebigyere byange. Mbwenu nyine Biburi egi niyo nandiyo ninshoma tinkumanyiiwe engenderwaho yawe neha. Engenderwaho yawe n'oruhuzyo, engenderwaho yawe n'okuza aha mikutu ya za Facebook, TikTok okareeba abariyo nibakora ebihagaro, egyo niyo engenderwaho yawe. Engenderwaho yawe n'okusiiba omu rugambo, engenderwaho yawe neha. Waaba otakajunirwe nobaasa kuba obwire okw'omu nsi Yesu naakweta. Biburi negira omu Kushuururwa 3:20 Yesu ari aha rwigi rw'omutima gwawe nakongoota ngu kora amwigurire naaza kutaahamu aije arye niiwe anywe niiwe. Ekyo ekigambo nikimanyisa nakugira akakwate niiwe mugire omukago oba omwana we akwiyeho orubanja oze omu buteeka.
ozombuteka hakuba iwe ry'omusisi kandi wayeyesiga omu busisi bwawe notari mu buteeka kandi nokuhenderera omu gehena kandi abajunirwe kubakwasa kuba ori okwe wajunirwe Ruhanga akatuha engenderwa heegi ngu tutamburire omu businguzi tihiine ihanga erihiine engenderwaho amagara gitu goona Ruhanga akatuha engenderwaho n'engenderwaho yawe ni Biburi nk'okugitamburiramu watamburira omu biki Ruhanga arikugamba ngu nooba omu mazima oine obuhame ngu nooza kuza omu iguru kandi n'okubasikirwa omu bintu byona ebi okuba nookora ahabw'okuba noriyo noogyenda ngenderwaho ehikire. Mwebare munonga kandi Mukama akunkuumire iwe waaba nooreeba kandi noobaasa okubagana ningashi okubagana obutumwa obu na banywani baawe abakubaasa kuba bari okwe buzima nibeetenga okugyendera omu businguzi omu nsi omu kandi okusingura embeera y'okushanga ebintu ebitari mu buteeka ndikuhendera hariho ebintu binkwenda kugambaho ebitari mu buteeka nyowe nka nyowe ebindiyo nindeeba ebirengyeseriize hariho omweshongozi omwami Julius Muhoozi nangwa akayeshongora ebyeshongoro byeye kimwe kyeshongoro akagamba ekitari mu buteeka ekibi ky'obushambani kasiga nimukizaanisa tinkumanya yaaba mwagumizemu ebimanya ebishangwamu ebimwe ninkenje nyina kamurare jwangize meeko ni nyabuto obumazima ninkugambira wazayo n'okukwesiza tuteegyerize obwire bwayo ngwebarye waza n'omwirwariro nabo nibakushoborora ntware mwagaruka omu kurinda kimwe ijo mbiire ngiire aha university hiine ebipapura byangye ebinkuba ebimbengiye kwakiira mpikayo ndeeba abantu emijwarire oriya arabaha kunamira abantu oriya arabaha kapare amaju niyo goona gareegire mbwenu ngira ngu ensi turiyo nituza hii manya ebyo n'ebintu byona ebitari mu buteeka haza nikyo kiragarire ebintu omu buteeka n'ebiragiro bya Ruhanga engenderwaho ya Ruhanga Biburi hariho obwire ah'okushanga oine kugyendera aha ngenderwaho okusinga kugyendera aha muntu arikutaha engenderwa mu biro bwingi nooshanga n'abakukoresa engenderwa hezi nibo bakuzihenda haza bareetera n'abantu kuhenda engenderwaho kwonka engenderwaho za Ruhanga zihikire kandi ziine kukuratirwa mbwenu rekera aho kukuratira abantu okuratira engenderwaho za Ruhanga kandi okuratira Yesu nga Mukama w'amagara gaawe emijwarire mibi ekyo n'ebintu ebimwe birengyeseriize mbwenu tuhungire owa Yesu nk'omweshongozo kwe tuhungire owa Yesu ogwe niwe orikubaasa mbwenu nyine ekyoma kyangye eki kandi katuhendere ndikweshongora ekyeshongoro eki noobaasa kunyegiitaho ensika yaguma netabanguka iyahika ebyayo hati byaguma rero ababaye hire yo kugihereza ibyabo byaguma tibine bwegamo ibinje bimuhurure murebire mutekateka nenje kibiresire haro ikindi nitwe twaza kweheza abo ku rw'umuhanda gw'omucuruzi tuhungire owa Yesu ubu niwe orikubaasa mwikirize ku mutine mani akokurwanisa omudogo ureke ebyo kweuza hamwe no kweziringa kusasira Yesu mwebare kandi Mukama agume niwe webare munonga.